Tina l-ewwel reazzjoni tal-MHRA wara dan il-budget imħabbar, issa minna xi ħaġa pożittiva u forsi xi ħaġa li xtaqtu li tiġi inkluża u ma ġietx inkluża f'dan il-budget. Ara, il-budget pjantana kien jitkellem fuq people, planet u prosperity. Naħseb il-budget laqat ħafna minn dawn l-affarijiet illi tkellimna fuqhom, speċjalment fejn jidħlu l-impjegati illi hemm ħafna inċentivi biex jgħinu in-nies għax-xogħol u biex jgħinu illi x-xogħol jiġi imħallas tajjeb. U allura hawnhekk aħna sodisfatti b'dak illi qed naraw fil-budget u qed naraw ukoll li se jkun hemm investiment fil-prodott. Huwa tajjeb li se jkun hemm investiment fil-prodott, huwa tajjeb ukoll li se jkun hemm investiment fir-rotot. Allura jkollna ċans li nġibu iktar nies. Xtaqna naraw affarijiet oħra u żgur dejjem nixtiequ li naraw affarijiet oħra, speċjalment investiment fil-prodott fejn aħna inħossu illi għadna neqsin fejn hemm investimenti f'ċertu areas tan-nord ta' Malta, Debu Ġibba, jidher ukoll li se jkun hemm xi investiment hemmhekk, però dak dejjem li nixtiequ naraw iktar investiment fil-prodott.